chung hin hoa abei tak le kalal Giêsu ei hung pui tan tin van dum khia lam van happy no ma ke leng te ding ka gol ngai ching to Thina Khela Khawpi Pani bung sagina zik tu upa lu tin thang vai phe bui ko chum noptat na Khawpi sung chu zu le sa in aninga sa khu na lamin le pol chum chum tam tak a ki tu elena le ji Khawpi chu alut panta lampi achun upa khat hi to akitu ko nungak khoi chi ding la hem ti in adonga hepa ji noptat na Khawpi sunga hin chanchin phagen dinga hung ka hi ale su pinu ke ina hung tungin la ka ko chu mun thu hung gen le chin pha na elena in bang ko chum la kitiu em ti ina donga ke u chu bui ko chum ka kitiu ka ko chum o hin chamna a theipu ke le ko chum upakhat chu ka hi local chairman le ka hi kit na lai set a ka bui thei ten hi su pinu upapa la ko chu mu bang boina la tok deu seku em het masak ka ut hi supinu gending atam talui khen khatin ke ka zong talui pathin le ka oi zo pui atiu a khen khatin ko chum upate eton tak a pui atiu a adang khen khatin finance secretary pan sum amang guhat talui ka ki khom num pui atikit u adang khatin tholom atam talui atiu a khen khat ko chum in choisan chum anei dik ui atikit u khen khat te ma chun bikin kaile angai pu I in chi ta pathin oi ding a hi atiu a pol dang khat man ko chum vai hom dan athiam pu azong a ho a khen chum talu atikit u kabui talu a ji ka chun bui ko chum ka kitimai ui zan ki khop hun hung hi in elena le ki khomin achita bikin achun thuge na ji gul hin anei ta unaw doi tak bui ko chum te ho tuni thutom chala ko chum un gen kanum hi ji chu Philippi bungli changsom kipak zingun tikit ngening ka kipak zingun ti thu simin thuge na apanta tuni hin lakingun Thina Khela Khawpi Pani chanchin gen dinga hung ka hi ji chu to kiton nin ladin munuto kitukin gen hitiu Christian te hin hunzo si kipak taka jingding a hi pathin mihing te adingin Khawpi Pani asima ji chu wangam le godmun a hi ji chu Thina Khel pha le chanding a hi ko chum te hi le ya I sungun le ji Khawpi te ni chu teplok dingin ei doi a hi mi kipak jing theilo lung oi theilo phunchi gen sit hat thang thip eng mi te zo si hi leya god mun teplok te chu a hitaw unaw te ho nangu bui ko chum te hi le Christian hi zinga la god mun teplok ko chum hi khadinga ka hungin chak zik in khok kasai ki ngai tu pha un thi ma le god muna ding thi nung tak le god muna ding lawang se talu hi lo hem ki ngai tu pha un la buina teu zo si chu Jesu chunga nga in hileu chun aman hun ngai tu sik sek nana nangu laki poimo sak u challang hi lagut chit sang un Jesu Krista chu poimo sajoleu chinu lako chum lakun le chamna te hungumin tin kipak jing ko chum hung hitan law latuk tapo teu chu lung oi in kipak takin umin latino Thina Khela Khawpi wangam thilenat lusun liang vai gen thei kana not lo na mun chu kipak takin lutan law ti thu again zo in pau chapna nei in hun chu achai ta bui ko chum mi tam takte chule hong piang thakin ki gen sit phun chik ki muda le ki thang thip te talo in kipak jing ko chum ahong suk taw a hi lalboy le Elena ki mutu
noptat na Khawpi sung chu anu ma a sab le leng tam tak le ji mun na chun ala o ni khat chu Elena le lampi dunga thugen dinga achi jingla in lampi a chun kar khat ha takin hung ta ya akinga chun ahung ding chot tamaya lamdang sa takmai in avak etle adip chu ko huk ziangin a hi avak et chin phatin malaya ala happy ma lalboy kha a hita phut maya malaya agul ngai ma ning nu khato ala ki cheng ala hitawa ama chu noptat na Khawpi ya DC in ala pangta a hi lalboy chule adip ko hukin Elena khoilam su ka ji ta ka hi umjing la hi em azinu chu alung kim bek tapu male aloi ngai a hi zikin melsit ding khulna in thingpidon dingin achil tawa mai tai takin Elena in ulal boy ken le lamdang ka hunsai ji ta ka himo lala chen tak o ke ka hi le chu Thina Khela Khawpi Pani chanchin ge na hung ka hi Elena le za chat na to kar sunga chun lut in lalboy te in lam chu azun tawa in sung atun tunu chun zu le sa in lalboy chu aladon pai ngalta Elena le don sak ding in apiwa anum tapu apete te u taksa phatna le hatna a hi tin athem u ma le Elena chun adon num dik tapu holimna chu lalboy te nu pan kam thim te chu to apan tawa lalboy Elena la hindan pa nga in la hing jing na lai em Elena ulalboy tu lai ka hindan chu o kalalpa ading bepin ka hingtai lalboy bangthu ahem ji Khawpi la hungen chu Elena kumbangzat ahem chi ta khan laking in ji thu hi ka hungen ta Thina Khela Khawpi Pani chanchin a hi lalboy oho ji ho chumo la bui pi nak lai damlai ding bon ki ngai tu zo lawa thinunga ding bui pi la hi nak lai chu milam dang khat chu la hi ningnu lom Thina Khel lam la ngai tu lana sane e dam sung nek le chak ding bon ki ngai tu seng lawa Elena lom le hinwang chu sap le leng la hiwa mi ki chak mi za mi ho mi dot la hiwa suktam tak la nei u en tak chu la hiu a hin la thinung tak le sap le leng la hi jing na lai diem u la hi jing theina dingun Jesu Krista hi lal le huk dam pa dingin hun pom leu chinu num sa tung ton hi ding la hiu lalboy Elena ji ho chu migen thei mi phazo lo deute thugen hi lo ahem damlaya num sa lo ten thinung tak le nop sakna amu diu wang chu taksana umpui ji sanga chu nangle noptat na Khawpi a hin la u dan dana khosa nungak tangwal lak hin gam tan la anop thei pe na khovel mangle chin minum sa hiding la hi ji chu ka hun lung sit na thei pen a ka hungen a hi mai hi Elena lung sit mel putakin kipak thu himale keiwang kalalpa ding bepin hing ka hitai lalboy Elena ji chu lanop lo le thu khat hungen na lai inka ka office in post LDC khat a ong in ji chun hung pangin la ne ki holtan Elena athugen chu kipak ka sa male kalalpa na bep sem ding ka hitai ningnu lung oi lo mel putakin lom la kum le atamta kham mule a haksata pang le chin tangwal hoi le tam tak umei ve Elena lom kham bola khovel nop chena tangwal mel hoi tak to ki chena lopi taka sangin kadam sung zo si kalalpa to mang khomin mang tum leng kanum zoi lalboy ana sem tu te chu ko in zuman tampen te kha hung lau in tin thu apie Elena le don sak dingu in api a utpu ama chu akhamta Elena ulal boy tu ni hin lakiang u ka hungen no pen chu a hi le laloi nu le kaloi nu hoi a hi taksa in nopla sawa ki pak pi ka sa hi
ahin la thi nung tak le leya lanop sak gol o lanop sak theina dingu Jesu hi la hukdam pa dingun ki pom taw in ning nu lom nang pi nop la sak tuk na e la umdan pi hi keyunu pan la lungmun na in mit kasing khapu a alaw bep pepin kahun kamang tamay o Elena ke kahile chu kagen thei pole num ka samay ahi ka kipak na le atam mai ahi ning nu lom ke yuwang ka khutipu lamdang ka hun sa talui sumle pa in kipak na dingin ka ging chawa lo khat ahi diem ka muzo lo u ahi Elena lom chi na ding mun tampi ka nei na lai a hun tai sat phot mai ing katin lalboite ina kipat chun apo dokta ahi lungtak Khawpi zone Thina hin mizo si chunga kibang takin vai a homa azong a hat a thim a ching alaw dik pu lungsi chum le anei dik lo ahi hun chom khat nop tat na Khawpi sunga chanchin pha again nungin Elena chu lungtak na Khawpi lam zun dingin achi ta lampi in gopi le thi gopi ki thuna satak hung hangin gen theiling wa in a khosa ahi building nei lowin thingbulin tak khat tu chan adam sung hun mang be jing ding hile kilom gul in a umta a hat hung samin be dong taka a umjing la in a hung pau chapta male don huna bang ma amupu khula hung thim tiet tiet ta lingwai taka umjing komin thingbula chun zan khu mang dingin a umta ahi zana ai mutlaya chun mangkidang takmai hi ahung neita van ki hong amu pathin chapa hong khum sukin Elena laugin ka hun umpi jing hi enin nangdinga ka thokna ka khut pek le kanak te hi dan le la chanding to te ka khamin la henam ti in hung hoin a heta thakhat in hung khang loin van lam ma ena sumpi le gopi te chu alaki tol mang taw a thing sing sengin aksite chu a phetol let taw a hi anung lamin awak ki heya lamdang tak in sakei lian pi tak khat amuta zizo achun van lama en to kita van ki hong sunga chun mi thing tho tam tak lal chut pha ma alal pa choi hoya umte chu ahan muta amale thanum talu in chi to dingin akisata a hi akianga ding angel chun leya hin lalpan sep ding tam tak ahung penalai a hi ti in zipha ta chun ahung khang lo ta a imut kala chun khu le van te chu a ang sing senga khowak ding kun kol eng suk a eng panta Elena le pathin choi hoi in zigul hin again ta leile wana thunei anei tu pathin khu le van te kinga thu lagen a leihum bit sigin kipak thu ka gen hi nangin ka hun zo si leila kiton pi jing hi ti ka het zikin kipak thu ka gen hi kamalam ding thim tak waka ei pui thei tu nang bep la hi ti ka het zikin kipak thu ka gen hi lalpa sep ding mabak tam tak ka nei te hi nangma hat na zika zo thei nge dingin kama ei pui pi kin ti in apau chap so in awak ki hei pheile sakeilin tak khat all awak phei amu anunga chun gul guha tak khat chisa ma in amuki ka pathin kinga kipak thu genzel in lung tak na Khawpi chu zonin achita lung tak na Khawpi pathin thu khovel milung tak te soinem le sukngoi chuthil hak sapen khat a hi adam doi le umlo a hi Elena le zi Khawpi lam chu nei deu ta tang chunga khuwa cheng te chu alung tak bek set ji kun agam mi pi te chun lung tak na Khawpi ti in asak hilu a hi Elena le zi Khawpi a hang tun ding chu a hupul ma a ma le pathin ha na sungin law lowin azun luta a khuwa chu tunna ding a hola in khat chale mutalo a hi nitum zul ahung hita aman le kholai
kemsang chunga chu thugen na anei ta a onei sun sunin unaw te ho tuni hin nangu lungta khu a cheng mi te ho ji thu hi ka hun tut a hi a thu chu thina khela khopi pani chanchin ge na hung ka hi lungsi tin elangai thak pi kun mi hing te thinung tak chante te ding khopi pani inei u khat chu van gam a hi khat chu god mun mei dil a hi jesu krista tak sang te pep chu van gama chun lu thei in tinu ging lo te wang god mun lu ding a hi ti thu chu akitang ko pi ta khosung mi pi te chun bang thu bangla a hitam ti in adel sau sau u amuna tun pa tu chun nunga mel hoi takmai ala hita lamdanga sawa athugen chu angai chet chut taw a hi aman again ngai genin pathin thu chu akitang ko pi ta jipha ta chun nungak tangwal tam takte chulung tak le chapowa te chule alung u hung hein jesu krista thina khela khopi pani nei tu chu hung pomin kingai nim takin ama anga chun abok khup taw a hi athugen zo achun a ho sa paw chapa chun a ina tung dingin nele dona gi dingin achil ta nungak mel hoi tak a hi zikin tangwal tam takin a hoina etchim theilo chu ngai na in azun jing taw a ji chu elena in hunlem changa mangin akinga hungte kinga chun pathin thu alagen khumta a hi chapo le lungtak adai chawai dinga chi te le athugen a het phatun patchon gula sukne min akile ki zo taw a hi christian khatle ala lo namun a hi male elena thugen ji ka chu chanchin pha hung pungin ko chum a hung din taw a hi